Tako, to je drveni kofer dok je išao u... Ne znamo koliko je težak, baba. Evo, gle, imamo, daj, gledamo go. Ovo je od tkanja. Slavene, gle. Ovo je pređa, končeci, pamuk. To imamo. Što je mama pokojna prela. Jel vi niste naučili plesti? Nisam. A onda se još bila, čekajte, od 71. godine je još bila tu Tara. Onda više nije. A onda ja o tom nisam razmišljala. 71. godine je bila Tara još tu u sobi. Baš lijepo. I danas, znači, ko pred 60 godina vi dočekujete goste na Čijanu? Pa da, ja sam još djevojčica sa 68. Baba. Da, je, baba. Budu se smijali kad budu čitali što baba lupa. Otišle su 47 godina, sad meni djedu bude drag. Te Čijane, to je bilo samo kod vas doma ili je bilo od kuće do kuće? Po cijelom selu je to nekad bilo, a sad nema nigdje, cure veli, hoćete nam dati kuću, pa kak ne. Ljepše je nego u domu da se čija, mislim, to je drugčije. Kad kažete cure, to je Nova Nada i Stari Pavljana. Da, moje cure. Sam što je baba najstarija od cura. Najstarija cura. Da, najstarija cura, da. Ne, nije baš tako. Nikako. Pa još nemam 90. Pa imamo i gnjezdo od laste gore. Ivana, pa daj od vam da se i ti slikaš. I one su se nastanile. Daj od vam. Mama doći slikanje. Pa daj od doma goju da di ti. Gdje to perje, gdje se čini? Pazite da mamine stvari ostanu na mjestu. Pa ne smiju zatrajati. Pa ne. Ni za Boga. Tu ljubav maminu, što vi, kako vi komentirate? Evo, ćete vi to nastaviti? Da, naravno. I ja se bavim ručnim radom. Heklom. Da, mama našivala, sestra goblene radi. I ova prekrasna bluza, košulja, jel ste to radili vi? Nisam. Jel vidi se da ima ručnog rada? Da, nisam. Da. Nisam. Inače imamo i štikane, i šivane, i heklane. Ja imam 2 heklane što sam sama radila i tako. Da, Naši mama. mama. Ponosno to govorite, jer ćete prenijeti na svoje? Pa hoću, da. Jel znaju već hekljat neko? Ne znaju još. Da. Evo nešto od ovih radova, jel ste nekad probali nešto raditi? Šivala nisam jer sam ljevakinja. Našivavanje mi ne ide, a hektanje mi ide. Ja mislim da ima nešto i rada. A daj vi me Zadnji put je evocirajte bilo. malo uspomene na ovu kuću. Šta kad uđete osjetite? Koje vam slike naveru? Ispričajte nam vaše djetinjstvo u ovoj kući. A duga priča. Samo vi ispričajte, Da. ja snimam sebi trebam. Baka i djed, znači dvorište puno peradi, kokoši, urica i to je to. Krava. Miris djetinjstva. Da, tako je. Da. Preko velikog podsjeka, jedan preko Račita tako danas. je. Da. Pa tu je s babom spavala. Koliko? Da, puno. Ja sam odrasla u ovoj kući zapravo. Mene zanima ovaj krevet. Što je sad ispod? Znači, osim ovo, kako se ovo zove, čilim ili nešto, jel? Da, to je čilim, ispod je blazina pernata. Eto, to je... To je, evo, možete pogledati, ispod su nekadašnje blazine. Na njima se je spavalo i pernati jastuci, to danas više niko ne koristi. I je li to bilo zdravo? Evo, ljudi su doživjeli nekada i pa ja 90-100 vjerujem. godina, a sad su Da. to neki moderni madraci i Da. uvijek priče da... Ja vjerujem da je bilo zdravo, da. Sad su svi... Sad svi imamo memorijske pjene i svi smo alergični sad na perje. A ovo je sve Uglavnom, ovo bilo... je sve, ja sam na njima smo spavala, spavali na na- tim blazinama i na takvim jasticima, sad više ne. Čak i ja. Pa je. Veće.
Dobro večer. Jel netko spava na jastucima od perja? Kod mene više niko. To je uvijek bilo onako nešto posebno kad neko dođe u goste i jastuk od perja, onako fino. Sad sumnjam da više Tu su i ove posude, to je vjerojatno za mlijeko. Jel? mljekarske kante. To smo svi imali, svaka kuća. Ja sam imala i veće, sada više ne. Ivana Jurić-Oborec, da. Dobro, ja sam to s njim Da, u A redu. tko je ove sve radove radi, ove ručne? Ti su stari preko 100 godina. To mama zna ko je ovo radio. To su neki ručnici. To su ručnici na tarice to radilo. To se na tari radilo. I ti ručnici su se koristili u doma ili su imali još neku prigodu, vjenčanje? Samo za ukrašavanje i za vjenčanja. A za drugo... Daj uzmi. A dok Ja pojemo... neću kasnije, ja ću sad odmah, hvala. A što je tu? To ono prva čijana bila. Čekajte, to je moje SK. Mislim, moguće sam to ja. Pa jesam. O Bože. Prva čijana. I to je sada uravnjeno, tako da vidiš što je rama fina. Baš mi je drago kad to Pa vidim. kak ne. A i oba tek. Aha, to ste vi slijepili tekst prije, tekst Pa, poslije. pa to su cure slagale same. Ručni rad. Dobro vidite da se... Jesu dobri, jel? Dobro večer. Ajde, Đuđe, uzmi. Hvala, France. A šta ćete piti još dok ste trijezni? Aha. Dok smo trijezni. Da, ima tam za piti. Eno, djed je tam. Da. I jako zanimljivo. Ja više ne. O, Evica, Bogem. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Kasnite. Kasnimo jako. Ali imamo dobru volju, jel tako? Pa mi smo već iz... Evo, muzika ide, stižu iza nas. On čeka ženske uz obiđenje. Ajde, ovdje. Na prijemu je teta. Možemo, šta sad? Nećemo biti ozbiljni. Daj uzmite. Slavene. Šta ste pili? Jedan jesam dosta, je malo kasnije. Jedan je dosta. Ma Šta je dosta to za jedan početak. Šta Za početak. Pa da ispade baš da se blagam. Tu imate piće. A to vam se ne goda peče po popije. Ne pojede. Ja sam se već zbuzla. Sad stavljam blazne unutra. I u sjajnom stanju ste vi to uspjeli održati. A I to stvarno jesmo. koliko vam treba truda da to ostane? Jel to vam Farbala smo ja to i prala i... Jednomjesečno premazuje drvenarije. Loborac domove se. doma koji... I budući da znaš da djed premazuje, pomažeš. Jel ti znači ta šta Ove ste godine vi? nije nagod. Da, znači. Mislim da bi to trebalo održavati, da je to povijest Hrvatske naš i običaj. Evo, Znači nasljednika ima baka, ne mora uopće brinuti. evo i Eva je tu. Da. Znači Druga sestra unuka Eva, nije sestra. To više zanima Od druge Evu. sestre. Jerry. pa Sve vi ste strična. osigurani skroz, nema šanse da običaj propadnu i da kuća Ko hoće nek... Ivana, kako Bude Evo i ovi su 71 godinu kreveti mamini. 71 godinu kak je došla u Pavljane. To su njezini kreveti. I tko je sad više zainteresiran? Unuk ili ova mala Jel curica? Eva je Evo, oba? mi se to zanima. Oba. Baba će im odsta pa neko onda rade šta hoće. Da. Eva, šta je tebi najzanimljivije kod bake u kući? Sve, ali ima neki sigurno nešto primamljivo što voliš dirati, a baka kaže samo vrati kako je bilo, a? Kako smo rekli, tijegla ili tijegla? Ta tegla, jel znate kako se to tegla? Znam zato što ste mi pokazivali Da, na evo, prošloj gle, čihani. To je Inače, tak se nekad već teglo. Evo vidite.
tak je to bilo nekad. Da, ali onda neko sjeo na to. Ne, ali trebaš doveći kamen, onda bolje bijegla. A kad ne, imamo ga vani, sam ga nikom... Smiju svijetci. Ajde sjedi, Nena. Traje se za malog večara. Jeste vi predsjednica udruge? Ne, ko je predsjednica? Predsjednica udruge, evo. Ajde, morate nam ispričati izjavu dati sa Marija, daj ti. Sve slušna goda. Nama je cilj poboljšati život stanovnika u Starim Pavljanima, njegove stare običaje. Družimo se jako puno, izrađujemo slatvorine, izrađujemo razne manifestacije. I čija je jedna od tih manifestacija koje održavate? Ovo je, čini mi se, sada 5. Što želite s njom poručiti? Želimo poručiti da jednostavno te stare ta stara druženja da ne izumru. Jednostavno da i one žive i dalje. To je jednostavno lijepo druženje koje je svaki malo sve lijepo i preostalo način. I to se moraju Pa ljudi se u našem selu jako vole družiti, volimo se zajedno svi nekako podijelimo taj posao, puno nam je lakše, pomažu nam i muški, i ženski, i mladi, tako da smo evo, ostali se dobro. Nađemo. Ovo smo nekako... Ima još nekih ovako oko se nađe. A što kažete, jel selo izumire? Nama se sve i pokušati spasiti nešto od sela izumire. Šta mislite? Pa, da izumire mladi obilaze, stariji ostaju, ali opet će se naći jedni gdje će se Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav Bog. Pozdrav Bog. Dobra, dobra.
On vam pa ćemo se Ja znam čest. To je dio naše tradicije. Tu ima jedan visoki prag. Samo polako. Može. Ovdje, Vidite kako je to na selu, koji su to običaji. Naravno da se ne zaboravljaju. A pa nego šta? Budete i vi sad. Budete i vi. Niko bude sigurno. Gol, večer. to te ja pitam, idemo. Hvala